喂喂，阿玉啊，嗯，玉點啊？早晨，嘈醒你啊？早晨，早晨。點解你屋企上到網咩？呢邊喂呢邊位？嚇呢嚇呢咩啊？呢邊位？我咩啊？定位嘅又整個，我係梅姨啊。唉，恭喜發財，嗯嗯，恭喜發咩？財，我聽唔到你講咩嘅？我聽唔到你講咩嘅？我同你視頻嘅喎，恭喜發財，恭喜發財。你恨到蒙蒙查查，誒，恭喜發恭喜發財恭喜發，啊！新年快樂，新年快樂啊！你發緊夢唔係咁啊？恭喜發財，新年快樂。大家都話嚇。阿玉啊，玉玉，係啊，係啊，我就係話，我同你視頻嗰，你撳咗邊啊？嚇好唔好聽？即即嚇即咩啊？歌即歌好唔好聽啊？隻歌好唔好聽？我都聽，我都唔識聽嘅，我都唔係歌手，我係聽到歌聲啊，係你而家個電話上到網啊？喺個屋企度都，嗯，你喺個屋企度上到網㗎？saya tahu, saya tak tahu. Dia 第一 cakap 發到 dia cakap 嚇，lah, dia cakap lah. 好啊。你講翻你嗰啲話嘅，點解你而家講翻你嗰啲話嘅？ Apa 啊啊？？Melayu cakap boleh, kita ketang. 我真係聽唔到你講乜啊，玉。你知唔知我講乜嘢？係啊，我真係唔知道你講乜。我講馬來話，馬來話。你講馬來話，我點識聽啊？你知唔知你傻咗啊你？啊？馬來話你會嗎？馬來話，你會不會講馬來話？我真係你會講馬來話嗎？我唔識聽嘅，我唔識講嘅。我想講翻聽翻廣東話嘅啫，我。你真係華語可以嗎？你會講華語嗎？我真係聽唔到啊，聽唔到啊！你講翻呢啲話好唔好啊？唔該啊，講翻。你可唔可以講中國話？中國。我做咩唔識講中國話啊？普通話，普通話，普通。普通話我都唔識聽。普通話我都唔識聽。Melayu cakap boleh? Melayu? 真係攞命啊！真係攞命kenapa ah? Kenapa dia takut? Kenapa telefon dekat aku? Kenapa 5 pagi 5 pagi jam? Kenapa? Tuan, kenapa telefon kak? Saya tidur saya tidur tahu 我真係 tak? 頂你唔順嘅。Saya tidur tahu tak? Saya tidur Kenapa?